Ija Akashvani Itanagar Ani January let mani cha arok tarik humbar eruma kem vanchoka ho pai phale manchui jami khame Ani kem des khanak nu thampuram ban anat leke Republic Day somle hale renu tu so New Delhi to kartabya patma President Draupadi Murmu run le somle ayak rangpo mahaya ka mikang स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम बोमा समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत लेथमले हायबोमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए नेशनल वार मेमोरियल होनुई तंगुइली चुसोमले अनि के तुसोमा यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा बोमा यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वोंडेर लेजेनी चीफ गेस्ट संहाकले अनि माथम स्टेट सिया यूनियन टेरिटरीज अंतोले Central Government Ministry siya Department butoke le tablos buchu chapan jau ringla hole parade ma army kha toke marching contingents thamban achat boma bands chu banaram le hakle army e pongwang leke ang battle area format chu alai la hoke boma haya parade to huang matham thampuni ban aram bama special guest buchu yat ban jau nguidong le Arunachal Vikas Parishad President Teji Gubin Ang Arunachal Pradesh ma tuchen wanlam hiya motlam satlam achanaman le thamang le mokke pangyang mot hanpuma Padma Shri 2026 manchong ko ai Government 2026 rangpo hanpangma Padma Awards mihwak hota chaban ata ang ko ilengai le haya khama Padma Vibhushan aga Padma Bhushan Banram antole Padma Shri hota banaram le omle halekap angke khama shikobu banaku boma lumpan dongan ke thamchu banrok le omle State Governor Lieutenant General retired KT Parnai ke ani Itanagar angke Indira Gandhi Park ma thampuraban anat leke Republic Day tu so ma State Government chimakhanga Arunachal Pradesh angke khanak nu phan amai ang tempang le mokdo poi leke bama ngai levan ke boma Arunachal Pradesh ma pangnu sa evai wanlam sai kha chu maile to tunuma tumai lam khau lengo ko boma lainot lam hiya mot lam sat lam phanchu amai angle no tamle arong among ka han pak machu achokle chie wanlam sai kha bu ran panle ring ke khange khaphak ka se bu ang honje chu lai rangmot man rai lam phanchu maile hai ka boma institutions bu phanchu mong bakana le juwan le chie pangnu sa phaiwei viksit bharat hiya viksit Arunachal kamik tema Arunachal Pradesh phan amai angle arong bakhai le chu hole ani President Draupadi Murmu e New Delhi to kartabya pat ma atu aja ke thampuram ban anat leke Republic Day tu sok ma ding to International Space Station to dongdau ke pongwang Indian Group Captain Subhanshu Shukla ang Ashok Chakra manchong ko le Ani thampuram ban anat leke Republic Day 2026 ma Arunachal Pradesh angke namsai tuke TCL Eastern Range IGP Prem Norbu Krime ang mailemok hanpak ma President's Medal kole halawai nahalgan angke Inspector Bomachu Officer in Charge Krishnendu Dev hiya Siyomi District Tato toke Inspector Bomachu Officer in Charge Duto Bagra ni angchu Police Medal kole halakap ke khoma hom miwak aram to chip man sa pe ma khandu e hale mamot marmot to mailemok ka chen kap pu le phumram le ani Itanagar ke Indira Gandhi Park ma thampuram ban anat leke Republic Day tu sok ma state government e government sakori mot mi pangyang mot mi boma institutions angle gold aram silver medals achat boma commendation certificates banram mang le kole gold medalist tham Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC Bama Pongwanga ngai mi changke riyan ke Gyamar Padang Boma East Siang Women Police Station le changle haphai tamle Akashvani Tawang toke Program Executive Tashi Dorji echu mama miwak banni phai tamle commendation certificate kable Government Republic Day tu so phaike angle New Delhi to dash angke Prime Minister Internship Scheme PMIS Interns bu hanpakma program ni aram atujale Meteorological Center Itanagar MCIA Kurungkume Upper Subansri Upper Siang Si Jomi Devang Valley Boma Anjau District Tole Rangwa Jundat Kola Lahole
halawai tirap antole longding district tole chu yongta ani honui to wat lawai taile hole mani siang trase Easiang district ma Ruksin subdivision kha angke ledum tingma kaklak to huang free health camp atuja le hayama kakmi mihuak hota cha to humel ko le haya camp ma ledum boma haya horui honam tingtok ke tham le tingkhong lampa bu tingkhong secretary antole mi ne tham elechu phong le ko le Siang Trust President VM Retired Group Captain Mohanto Pangking Pau e hale honu khorong tingha bu han pangma hale ke free health camps bu habom chu atuja aile hole haboma Diwang Valley district angke pongwang leke voters bu ang democratic holito hakang gabama honpo jeno lako ang le mani Italian angke SJVN campus ma thampan arok leke National Voters Day le atuja le hayama EPIC cards bu phan leko koboma electoral system khato man ma pat ke tham manchu apat leko le ani ka ho iwai